reka twongere tubahe ikaze kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere ni ku itariki n'ubundi 16 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ese igoma sahi byifashe bite? Amakuru yamenyekanye uyu Major General Padiri Muhizi Jonas, ayo ni amazina yiwe. Ese umukecuru we yitabye Imana mu kaduruvayi kangana gute? Ese uyu ashinzwe iki? Ibimuvugwaho ni ibiki? Uyu mu bibyibuke neza yigeze gufungwa. Ibyo ni ibintu ugiye kumenya akantu ku kandi. Umutekano uhagaze ute? Ku murongo wa telefone turi bwakire umuroko Ifama atubwira uko situation ihagaze Igoma umutekano uhagaze ute? Maginga ya Masisi mu gace ka Marema, aha ni muri sheriferi ya Bashari Mukoto. Abawazarendo bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane. AFC basa nkaho ibihoreye kugira ngo irebe buryo ki iyaza gukora operation zigiye zitandukanye. Byifashe bite? Bihagaze bite? Ni munyemere rero tuze turebe page nshya uko situation ihagaze. Ni updates mu bice bigiye bitandukanye, ariko aho tugiye kureba ibiri kubera mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe turi bunyarukire mu Minembwe, aho turi burebe uko urugamba bamaze kurucurika. Inteko yateranye, abayobozi bashya bateranye ibaraka, aho bivugwa ko bagiye guhindura ku mirongo y'imbere y'urugamba uko imirwano igiye kuzajya itandukana. Biravuga yuko bagiye gusa nkaho bashyira ku mpande zose abafatanyabikorwa bakajya babategura ama operation, ariko badashyize akaduruvayi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibi ni bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu nkundo rero tuze turebe ibyo byose mu magambo arambuye. Ariko reka tubashimire, tubifuriza amahoro y'Imana. Abageze ku mafunguro tubifuriza saa nziza, batarabibona tubifuriza kwihangana, ndetse tubashimira bikomeye cyane mwahisemo kubana natwe. Ndetse namwe bashya nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, mukajya murayikinga, mugasharinga, mukibera abanyamuryango, muzajya mwumva update zicukumbuye kandi zitarimo amakabya nkuru. Ibivugwa kuri Mbayahaga mukomeje kugenda mwumva ngo yabaye mayiti, maginga yambaye haga ni muzima, kereka bihindutse nona. Ni munyemere rero tuze turebe uko situation ihagaze, turebe uko byifashe. Nge muri kumwe kandi mugiye gukomeza Nyandi Damien Umugisha. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Isase nziza Bwana Bizima. Yego kuri twese. Yes, nibyo imirwano yabaye mu kanya gato mu gace ka Mugunga, ariko urumva uko byagenda kose abaturage ntago babura kutagira ituze rike bitewe n'imirwano yabaye, kandi ikaba yahitanye n'umwe mu bakecuru. Bakomeje kwibaza, ese uno mukecuru yahitanywe n'iki ko ari we uri kuvugwa yapfe kugeza ubu? Nta wundi muntu wari wagaragara apfe muri ino mirwano. Ese yaba arihe mpamvu? Hari impamvu yaba ikomeye wabashije kuvumbura y'uyu mukecuru witabye Imana, akaba ari umubyeyi w'uyu Major General Padiri Muhizi Jonas? Nta muntu uramenya urupfu rwe ngo rwatewe n'iki, gusa biri kubarwa ko ari amasanganya nyine bijyanye n'imirwano yabaye mu masaha make, ariko wabona neza ko uwana wari wese yabyibaza uburyo ki ari we wahuye n'amasanganya wenyine mu isantere ingana kuriya, keretse habayeho wenda ikosa ryo kuba yaba yagiye hanze muri ayo masaha kuko yari ari rukerera, ariko nabyo nta kuri kurahagaragara ku muntu waba yabibonye. Niyo mpamvu wakibazwa ku rupfu rwe, ariko ubona ko mu bugenzuzi maze gukorwa nta wundi uhari wapfuye, kuko biba byamaze kumenyekana kuko bamaze gucekinga buri kimwe cyose kuri aya masaha turi kuvuganiraho. Yes, Bwana Bizima rero wenda mu bantu nyemerere tubanze turebeho amateka y'uyu mu ncamake ya Major General Padiri Muhizi Jonas, niyo mazina ye. Uyu yigeze gufungwa muri 2022 azira ko yabakorana bya hafi na AFC M23. Ibi rero yaje gufungurwa, ariko maginga ya akaba ari komanda w'akarere ka 11 ka gisirikare ka FARDC. Maginga ya ari mu mirimo. Impamvu ikomeye akomeje kugenda ivugwa n'abatari bake, akomeje kugenda bavuga yuko uyu ashobora kuba ibitero byagabwe muri kiriya gice, cyangwa bagiye gusahura muri biriya bice, simbizi uko byagenda kose. Bamwe baravuga ko abawazarendo bamufitiye urwango rukomeye, ndetse bakavuga ko ashobora kuba gikorana
n'ihuriro rya FCM 23. Ibyo ni amakuru aba yagiye ava ku mpande n'impande. Ibyo reka tubyirengagize, wenda ku batari bamuzi Sayi Padiri Muhizi bumva ko afite imyanya myiza muri FARDC, ariko ubona yuko umukecuru we yitabye Imana mu buryo butunguranye, ariko dukomeje kugenda ducukumbura Sayi ngiyi muri buze kumenya uko byifashe. Turahabaye kugira ngo n'ubundi tujye tubaha updates. Bwana Bizima, Sayi umutekano umeze ute mu mujyi wa Goma? Umutekano umeze neza, ariko muri kariya gace nyine urumva ko inzego z'umutekano zikikarimo mu buryo bwo gushaka amakuru neza ajyanye cyane cyane n'abantu bakorana na FDLR ndetse na Wazalendo muri tuno duce, kuko ari benshi cyane, kuko uribuka ko mu minsi itambutse mu misako yabayemo hari abafashwe ndetse hagafatwa n'intwaro ziri mu mazu y'abaturage ntibabashe kugaragaza ba nyirazo, ndetse hakaba harimo n'abayobozi b'inzego z'ibanze babarwa ko bari inyuma yo kuba bakorana na FARDC cyane muri ibi bice, kandi ubona ko bitakigenzurwa nayo. Ni ikibazo rero cy'umutekano muke cyane kigaragara muri aka gace inshuro nyinshi, bijyanye n'uko hari ingamba zafashwe na M23 hano zabangamiye urujya n'uruza rwa FDLR ndetse na Wazalendo muri iyi pariki ya Virunga, kuko urabizi neza ko izi za Shekero ni ibintu bizwi kuva kera, n'uduce twasaga naho twari dutunze FDLR ndetse na Wazalendo muri bino bice zabaga ziri muri pariki ya Virunga, mu buryo bwo kubashyira ibyo kurya, ibyo kunywa, ndetse n'abagore babo banga kubana nabo mu mashyamba biberaga muri izi nce. Akahagira n'inshoreke babaga baraciye zose zabaga muri izi nce. Rero hari muvuma nyinshi cyane ku bwa mbere ubwo FARDC yari ikigenzura aha hantu, yo kuba aba barajyagayo bajyanye ibyo kurya, ibyo kunywa, imyambaro se n'ibindi n'amatabi. Nta kibazo bafite, FARDC ntabwo yajyaga ibakumira, kuko abaga izi ko izi pozisiyo za FDLR ziriho zabaga zifite ibirindiro bikomeye, nta nubwo yajyaga ihinjira na rimwe. Rero aho 23 ifatiye umujyi n'inkengero zawo yabaye nk'aho ifunga neza burundu inzira zijyayo, ibuza abaturage guhinga mu nkengero za pariki, ibabuza na muvuma yose ishoboka, ku buryo umuntu uriyo kugira ngo agire ibimutunga bimusaba imbaraga zikomeye cyane. Ariyo mpamvu ubona ko habaye ikibazo rero kuri force ziriyo kuza gushaka ibyo kurya ndetse n'ibindi baba bagamije. Byanze bikunze imirwano igomba kubaho, kuko nta kindi cyakubeshaho, kandi niko bigenda. Force nini yibuze ibyo yifashisha ikoresha strategy nk'iyi y'imirwano nyine kugira ngo ibashe kubibona. Gusa n'imirwano mu kubaho, amakuru amaze kugaragara nk'uko bataje barasa cyangwa bangiza, ahubwo bo baje bagafata ibyo bari bakeneye. Mu mwanya wo kubihakura haza kuba ikibazo cyo gutanga amakuru. Rero M23 imenya ko aka gace barimo kandi bakeneye, bamaze gusahura ibintu ku bacuruzi bagera muri 3. Rero niho amakuru yatangiwe. M23 we wumva yaje irasa byanze bikunze ko ari ifite amakuru neza ko ari FDLR ndetse na Wazalendo barimo. Harimo n'abagaragayemo ko ari abasirikare ba FARDC, kuko abaturage bagiye babiranga cyane bavuga ati turamuzi, banabanjirijwe n'igitero, ndetse ubona ko cyari icyo mu buryo bw'ibanga cy'abamotari banazwi bafite nimero bakoresha ku myambaro. Ubona ko bari baje mu buryo bwo gutata kumenya amakuru y'aho M23 iherereye, ku buryo bari no kuhava nta n'umuntu babonye, uretse gutanga amakuru kwabayeho ni nk'amasanganya bahuye nayo. Ariko byateje akaduruvayo cyane karimo imirwano, ku buryo hari n'inzu zarashwe hano nk'amakompora n'ubu zahiye. Bagingwa tuvugana n'ubu umuriro ukirimo batarabasha kuzizimya neza, ariko ubona ko byateye ihungabana cyane ku baturage muri kano gace. Yes, biragaragara ko n'ubundi ataraho gusa aba Wazalendo mu cyaro cya Malema, aha ni muri sheferi ya Bashari Mukoto. Biravugwa yuko aba Wazalendo bamaze kuhakaba. Byifashe bite mu mirwano yazindutse muri iki gitondo cy'uyu munsi? Byifashe bite ku mirongo imbere y'urugamba Bwana Bizima? Aha imirwano n'ubundi mu gitondo muri kano gace ka Karembe na Mbeti, n'ako gace tubwiye gasa naho kari kugenzurwa nabo. Ni imirwano bamaze iminsi bagerageza cyane, kandi ubona ko M23 iri guhura n'ibibazo bisa naho bijya gusa n'iki cyabereye igwa. Mubona ko n'aka gace nako kabereyemo isaka ku munsi w'ejo, n'aha Mukoto ku munsi w'ejo nibyo byari biriyo. Naho ubona ko batari kwibaza uburyo ki babura umutekano mu isasi, ukabona
mu masaha y'ijoro hari umuntu bangirije cyangwa batwaye ibye kandi hari agace kari kugenzurwa na M23. Byari bisa naho byabavanze, rero baza gutangira gukora ikintu cy'isaka ndetse banakurikirana abaturage bashyirwa mu majwi ko bakorana na Wazalendo na FDLR. Habayeho rero ko babaye nk'abaza kwihimura aribwo bihuje bagaba ibitero birimo ako gace wumva ko bigaruriye, ariko ubona ko cyari igice kinini cyane kandi gifite koalisiyo ya Wazalendo zihurira mu mitwe igera muri 5, ku buryo aba ari koalisiyo nini cyane, kandi aka gace niko bavukamo buriya. Kugira ngo uhangane nabo muri ibi bice ubashe kubagenzurana utu duce twose, ni ibintu bisaba imbaraga nini cyane ku ruhande rwa M23. Yes, Bwana Bizima, biravuga ko aka gace bafashe gashobora kuba kagiye gusa nk'agafunga izi nzira za Mpeti na Karembe. Birahungabanya iki ku miyoborere cyangwa ku micungire y'ubwo buce buri kuberamo imirwano, Bwana Bizima? Uburyo hano biba byifashe ni ibintu n'ubundi tugenda tubikurikirana amasaha ku yandi, biba tubyumva tunabibona. Ni ibintu bishobora kuba bitari bube iby'igihe kirekire, kuko ni ibintu bisanzwe urabizi byagiye bibazamuhetse bikaba na gatoyi. Ni ibintu ubona ko babikora muri buno buryo bwo kwigarurira bitewe no gufatirana pozisiyo za M23, kuko urabizi ko hariya ibiri mu ntera ndende ku buryo buhanitse cyane. Ushobora gusanga pozisiyo imwe iri mu birometero 50 cyangwa 40 kuva ku ntera ujya ku yindi. Rero ni ikintu ubona ko niba hano hantu hari ingenzi bakoresha, ntabwo hari bushire igihe kinini batabanje gusa naho barwana no kuyisubiza, kuko ubona ko hakenewe. Ariko muri kariya gace bitewe na pozisiyo nkeya za M23 bakunze gusa n'abirara, ku buryo izi koalisiyo zishatse kwigarurira hariya zakwigarurira uduce twinshi cyane tutabarika. Yes, mu yandi makuru rero biravugwa yuko ihuriro rya FARDC riri mu nama y'igitaraganya y'abayobozi bashya muri Sud Kivu, aho bari kwikorera ibaraka. Bivugwa ko bagiye guhindura imigendekere cyangwa imirwanire ku mirongo y'imbere y'urugamba mu bice bigiye bitandukanye, bitewe n'umutekano ukomeje kugenda uba muke muri koalisiyo ya FARDC, aho bagiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse n'abenegihugu barwana kuri kote y'igihugu bakomeje kugenda bapfubirana. Ibi rero bikaba byatangajwe yuko hagiye kuba bagiye kujya bohereza ama axe ingabo ku ngabo, nimba abapanze ko axe runaka iri bujyeho ingabo z'abanyangora gusa zitavanze, bitewe no kutumvikana kw'aba basirikare. Ni mu gihe kandi byose biri kuba umuhanda wa Bukavu Uvira wamaze gufungwa kubera urwikango rw'uko abasirikare ba M23 cyangwa aba MRDP zwirwaneho bakwinjira muri uno mujyi. Izo ni operasiyo ziri gukorwa na Masunzu uvuka muri biriya bice wahawe imirimo, akaba nawe ushinzwe iby'ubutasi muri biriya bice byo muri Sud Kivu. Ayo ni amakuru mbashije kwakira sahingi, akaba na mpamvu na updates. Bwana Bizima, ku mirongo y'imbere y'urugamba byifashe bite ko bivugwa ko muri Itobwe sahi yari ibicika? Ni rwano n'ubundi iri muri kino gice cya Kwizera, ariko ubona ko mu kujya kubaho mu rukerera rw'uyu munsi ndetse hari hakiri n'ijoro, hari operasiyo yabaye nkaho yakozwe n'ingabo za Tanzania ndetse n'ingabo za Angola. Ni igikorwa rero cyabayeho mu buryo bwo kwihimura kwa gutakaza guherutse kubaho n'ubundi kuri ibihugu byombi muri intambara yigeze iba muri iki gice cya Karingi, ubwo bategaga ambushi bakatakariza cyane bikomeye ku mpande zombi. Ariko iri joro babaye nk'abakora ikintu cyo kwihimura cyaje guteza ikibazo cyane, kuko zari ingabo byari bimeze nka koalisiyo yari igiye mu operasiyo mu minembwe n'ubundi bisanzwe, ariko irimo ingabo z'Abatanzania ikagira ingabo za Angola ndetse na FARDC. Urumva ni kategori 3 rero mu kugaba ibitero. Babaye nkaho babigiyemo inama mbere y'igihe, ku buryo ingabo za Tanzania n'iza Angola zabaye nk'iziyaka FARDC mu buryo bo bari bategereje ko imirwano igomba kuba mu rukerera. Hamaze kubona bo rero biyibye bajya gukora operasiyo yabo bonyine, kuko iteka bafashe FARDC ko ari abagambanyi niko bo babibara. Baza gusa naho bagabye ibitero rero mu buryo bwo gushaka kwigarurira aka gace ka Kwizera, ariko intego nyamukuru bari bafite yari yo kwihimura mu buryo bwo kugira ngo
base naho batsemba pozisiyo yari iri ahangaha, kuko bari basa n'abayubikiriye kandi mu masaha adakunze kuba bagabamo ibitero y'ijoro cyane. Rero ikibazo cyaje kubabaho gikomeye cyane ni uko babashije gusa naho binjirira itumanaho rya M23 iza kumenya amakuru neza ko hari umuntu binjiriye, biba ngombwa ko bakoresha OP mu ijoro bashakisha amakuru yose ashoboka, bahita bamenya ko hari force zibatase kandi bisa n'iziri mu mayira abiri, kuko bari basa n'abiciye mu bice bibiri mu buryo bwo kugira ngo babaturuke mu mbavu, ariko byabaye ngombwa ko defense bayivamo, n'ubundi kibabera nk'icyaha kuko baharasiye bibaye nkambushi kandi aribo bagabye igitero mu buryo budasanzwe bitewe n'uko ibyabo byabaye nk'ibimenyekana hakiri kare. Rero urabona ko ibi bintu byo kugenda basa naho bari kuvangura amapozisiyo, ubwo naho ngaho mu kuraswa kwahabaye bahavuye n'ubundi bavuga ko bose basize inyuma bahishe ibyo bagiye gukora, ishobora kuba ari batangiye amakuru cyane ko batizerana. Ubona ko iyi parisi igoranye cyane mu guhuza imirwano muri kino gice, ubona ko izo ngamba baba bafashe zo gukoresha igihugu kimwe cyangwa bakabaha amafi atandukanye bishobora kubafasha muri operasiyo kuruta uru ruvunge bagendamo rubateza ibibazo buri munsi. Yes, Bwana Bizima, rero reka tugushimire tukwifuriza amahoro n'amahirwe kuri uyu munsi. Yego, urakoze cyane. Yes, mu yandi makuru ni bitari byemezwa neza ariko tugicukumbura aho video zambaye hag wamazwe kubikwa, biragaragara ko akiri muzima, ariko nibikomeje gucukumburwa. Turahabaye kugira ngo tuze kubagezaho update shyashya. Ciao, reka tubifurize amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose, twihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara.